Ove godine seno tanko. U razgovoru sa seljacima u ovom planinskom kraju kažu da je najlošije u prethodnih 10 godina, a da ga duplo manje ima nego recimo prethodne godine. Sada se to većinom balira, ali kaže na nekoj ovako oranici, a nije ni oranica, gde je bila detaljna, sada je to više obična trava. Prošle godine, kaže, bilo je oko 70 manjih bala od nekih 10-12 kg, a danas je to, kaže, 30 i ako bude 35, da će to biti veliki uspjeh. Nešto im je ostalo, kaže, sena od prošle godine, tako da će, kažu, izgurati.